a mani yen bar ko runi de ke yita ngana kwa wo ni je de ni men kwa je gwijinin mi raja manan ke raja nem ken ko yi mu raja chu ko nyoko wore from gwa raja kan gwa me de mi cha wolonga 40 minutes mu ko ngopolo so je gadu wore je gadi chi ke ko te ya kwala tok we gwa ke we chenare and then the petrol dating liena jolly ke to bun gwe jagadi je chwa nyen bo side and could me and queen native ni te ke de mi je nyit juk che jo ke jale ku ko ku je tanien flatin te reje and could me che ne kon je bo ko ri chagwa ko ti kana on ti but ke tin mane ka the last minute min ku cha min wa jamanan quite le ga ki gadi je kumtin je cher mi an ko ko do and then jagade wonyo ga daklong jaga daklong je ne ti chen chet ko lia chi jok chang na kana ra me an mi du ma che o gwe pin la go no ken lu so je na wore che na wore ji ku dun mo ne du bom bom shi go wore jore chi ke ma jur ko ta na de je tu long go ti ta ti ja wote tin ko chi kan ga di jak ku la wo ka ga de gor bi ko wala manun je kan sakaron je kan on ta and then je kan on sakaron me ta ga di nyok dak che ye dak yen che na che ye ku dak di cha ku jo ni ye ti ya ye jo ni tar fam ku chi nei te kon chi ko roden wo mat ka nei te kon that is the last news but che mat ku dun yeah ka nei tin ko cha ko je ka masa ka ne ken ke gwan dien che balan shut ken ko lia che mala lang cha ro do lot but nyo do ni wo we te gi jike ta mala re dong ni jina mo te do mo ke what going on cha gwa ka ko kaneta island ni ti gwa kane kwa lo ko ne ga di che football yen nuari ka bar wono mier ma kwa ye gwi che mo kwa ye mo pa ye kwa ye le jo ti ye ne tin kwa le jo ji cho jo ni ta fam te di dem ma cha kwa ma ne yen bar wo mier rodun we kan ju gor din ditu ya ku le nak ba ku le go adi kan ne kon lo kana bia ga nyo ga jak kan ne kon de ke je lok ka tar baro men ke je di jango je loy du waj wore ki dun je loy du waj je loy dun waj te loy dun nyok waj nyok kan je gun je da mi mo wa ga chot kien dem de wi de nei tu ngan de ko wi and da ma cha ga jo ke no ri cha ga jo ni tar pam cha ga nyok jo ke ko ri pa ni lo cha ga nyok jo ke petro le run mi de ye na ben nyok loy ke te di en bi ata de ko gwi le no du lo ngam bel ka cho wo cha ro bu gwi that is the last news ijan de kam ye but cha ne di cha ga na ka ju gor ke something like that bi ata ro gwi yeah chut kien ka wan me but do cha ga de ju la do wan me ram gor ga fry bes ri but cha